chairman LC twari yaha anishabo byakire embibo y'ebicoreji egabirwa mirukanka rya miyonga bushwere rukarabo Kigaga Ngoma Chikonkoma na Mwizi ward erukushanga umugombora ya Mwizi hamwe na Mwizi Kabura Town Council. Julius Karuhanga akwatanisize na Honorable Mora Simwe ahabo kutwisya entanda umubwire eka tugashira okubyara kwa rengere kwa rengere obu nibwe bwire mbwenu bichenko kubiri ngo kumuramanyi hanga ryone bintu byabiratambura ihanga ryona turi bingi konkebe nka Mwizi ward nibyo twabasa kugira ki nibyo twaza kubona ebishambo tubetwa bihingire tutegerize mbibo konka tutazina mwenu nitubasima ahubwo kutwembibo twaza kuzihinga zitwerere zitulise abatura basimira abanyishengero babo ahabo kubahemba bonungi kandi bakagireterano mu bwire habo kugira ngo batuhereze imbibo kandi batuhereze imbibo yo bucori bagiretera mu bwire abo kuba abantu babiri babire rede n'entabire just bategirize enjura so tibyaba nk'ibindi byenyime bya bituraga birateganza umuntu kurete imbibo enjura yahwireyo ukashanga bitabagira no mugaje kandi twahirwa baturetera mwe twashemererwa kandi na munonga abana bitu baza kurya babeho tubona school fees nene byo kurya ngiga parishi abanyishengero babo Julius Sime Karuhanga na More Musime Asimwe nubagira ngo bakozireki okwera abahingi okuhinga mbubonungi kandi rayereka barugira amasharura mingi wirobu n'uburungi kureka mu kitwe kabembezi twahweraho abahingi kureka ngo babasa kongera amutindo gw'ebihingo agwa kutukudistributing embibo kimanyisa ngo twabahe embibo certified kandi y'umutindo gushyire kandi bakubasa kubyara bakasharura mu gihe no moga wihanga kugira ngo parish movement mode no wereho abantu base kufune sente konka twantu bahana nembibo eshyire eshemire kimanyisa ngo abahingi bitu bahinga embibo iyo kwasa kuhinga hato kushora byinji kandi ukabasa na no kureka ngo washazyaho watwana no mukatari ege niyo shaha nungi abo kubenzera ziyizisha ege niyo niba ndi abanyakorerete kandi abo ikintu tubahereze ndo ngo twatagane na programu ya parish model bo babahere sente ite twabahemba bo kibase kubustinga amasharure bwene basharure bingi kandi babase kuryaho bakatigazaho iyo kutunda bikongera intasiyo yabo makagabo tusima ina masikongo byange bitakatungire nabyo nibija kutunga nyina masiko gw'imyanya itakashikirwe nza kugihika akoba twina masiko nza kongera mu embibe ndijo kuyirwa mu government abaza kukabana na munonga ko muri Bugamba na Rwibogo Town Council aho tutakashire kirozo rukwinga n'25 ezembe bonungiye bicori nazo zigabirwe kandi okurugera abahingisa umuhendo gw'ebicoro gurukurwa mu district ya Rwampara gworekerire kweyongera umwaka gurukwija ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.